Natural Samoa water, the taste of nature. Whai ona tātou whatastasi mai i tātou press conference nei o uli. Ia, e whatalo whatafo i le asau saunga si o tātou atinu o whea lava le tafole ke lupe o mō mai le tātou whasara launga le nei o uli. Ia, pālo soifua malalangi ma. Ia, salo se vaenga tā ua. Ia, e pe ona tātou whaelo atu le tātou tu stala tātou vaenga le pisat pāremia. Ia e pe manga lua le tātou mafutanga nei tai au. E nea uli ia o le tātou whaelo inga ia e le ngata i le energy crisis fo i lea. Sa la vea i le tātou atunu o mafua mai peso o le tātou power. Ia ato ai fo i ma le tūlanga o lo iai le ngā luenga o le manu nui. Ia, le waale ngoto i ngā tai o le tūmalo sa fata. Ia, e peo le nganga lava ia i le tātou komiti. Ia, e peo i lava e tau e watua ia whaamtanga sa o mo o tau. Ia, o te roa e o lo teleni tala sala tua o lo o tau whaafonga ai ma unu whaalufe sasi e whaatino ino le lau tau ngā luenga. Ia ala tamwhai atu le komiti. Ia e tari atu ni nai whasidi. Ia po la lava ni meo fia wha malamla maina. Ia awale whatinonga lau tō pitola au. Ia. Salo la amata le te forsanga i tatou energy. Ia ona tua tō fwele le tatou tulanga le tatou wa. Ia lo mawhatasi atu ma le fionga i le ofisili o le tanga luenga o se sumanga puno fa natura e tau to fa inga le factua ia la noa Francis Reupena ia o ia fo ileo se tasio so yo le committee ia lo va ele fa fotu al tato malo ino na family ma pui no le tato ngata I fale. Kaftai tele mo le avanoa na o fionga fui e toi fatalo fatafo. I le vasenga le autostala, ia ina tailea, ia o le ofisa fasalau fu ia sio tātou atunu. Mai se fo I le whaafunga wa I mai le mamani Samoa, malo soifua, a whianga iai ia matiu te mawhaiva le nei aso. Ia tatonu ia o lo whanga solo pea, ia tātou process, ia mo le tūlanga leo tātou energy crisis, tātou claims, burn to ina toi fo inisi o tātou whātautanuanga e o te manatu ia o se lau le leili nei e toi tu ina tuai ia seisi fo I tūlanga o lo ia I le whaatinonga o le nei ngaruenga tele mo le sila fia fo ele manu le atunu ia le ngata I lea io I lātou sa whapeanu tu ina mai o lātou talsanga po lātou claims ia pēna ia I tātou whātautanuanga mua ia o le au whainga ia o tātou claims a au mai e whāse lau walusfu maleiva. Ia a tātou woloa lai lalo e vai tātou pisinisi ma ainga e tōlse lau onus funmaleono tātou ainga po tātou households, fitus funmaleono tātou pisinisi. O le tūlanga tā peon whaamanino atu, o le awa whaanga solo le tongi ina fo I o talsanga o mai ana whaatino iai ia le ngaruenga ma le suenga fo I ia ale tātou komiti whaapitoa.
sa whapea na tu whaatasia I lalo le tātou komiti whauwhautua mō whalawlawe whawhosei ma whalawlawe matu ia o le awhionga fui le ia fui ia o le mtanga luenga o ngā luenga tele a le tātou malo ia sa whapea ona tai whono ai le komiti whapitoa whaatino ina o iloilonga o tātou tausanga nei. Ia ile mai ai fui ona whaatino nei iloilonga sa tu ina atu kapeneta a mai fui le whaamauninga ia mo tātou households, ia ma pisinisi la I te lalo I fo limas fuluafe tā la tātou tausanga mwhai ona whaamaunia. E toe iwa la tātou company te tele le to toe le taimi nei, ia o leo lo tau mawhai e wha ngā solo ele ngā ruenga I ona tu ina atu fo I leo se whautuanga I le kapeneta ia mo se whaamauninga. Ia peifo I ona tu ina atu se whaamtalanga le tātou whaatantanoanga sa whaatino o taimi o sola. Ia e lata 2 miliona, pe tasi tesi maleiva miliona tā la le tupe leo a matana tongi taimi nei o tātou households, ia ma tātou pisinisi na inti e lalo I fo limas furuafe, ia lātou soswani ia tā whapeona tau sanga mo soswani, le sa whapeona tu ina mai. O le taimi la nei, ona o lelo o tele na fesilingia whape to a tele o maua o lātou tupe. E mawhai ona whaamani atu whape o le tele o tātou claims nei, po tātou tausanga nei, o lau tongi, lau whaanga solo tongi. I tua ia, e to la iti lava vaenga le totoi, e mafua mai, ona o le fiu le mtanga luenga tawa lātou tātou ofisa tutonu, e whafso tai. E iei lātou o loo tam whai whafso ta ele o mawani whaso ta inga mai lātou na au mai a lātou tāsanga ia whapeo na whaamaunia nei tāsanga. Ia e iei nisi o tātou queries mai le mtanga luenga o tupe leo loo to ai nisi o tātou tāsanga wa le mawhaina tongi nātu I tua ia mafua mai ai tūlanga o whaamauninga. Ia le foi mātou te tau mawhai lava tau walatu le ofisa tūtonu e tūli loa nisi o tātou ainga nei po households po pisi nisi la iti I pepa ma whaamtalanga au mai e sosoani ai ina e whapeo na whaamai aloa matongi nātu I tua. Ai le to tele e lalo I fole se fulu numero I lātou o leo whapeo na toi query mai e le tātou mtanga luenga o tupe. O le mātou whaambuembuenga le iai a mai au na whaamali e ina umatūlanga pe o na toi tu ina mai le mtanga luenga o tupe. O na tongi umala I o tūlanga nei. Ma o se tala na e toi tu ina atu. O le o whaasolo le lei pe le tongi ina o tātou tawi. Ai lava seisi. O lo whaapeo. Pea o na pangatia ile le maua o lana taui. Wha mole, wha so tai mai le mtanga luenga po le tātou ofisa tūtonu. O wha lavlawe mātu ia, ma wha lavlawe wha fosei. A le anganga o lo tau mawhai ai le tātou komiti, ia ma le tātou ofisa tūtonu, wha lavlawe mātu ia, ma wha lavlawe wha fosei. Ia vave te tongi nātu I tua tātou tupe nei. Mo I lātou fo I o lo sila fia sātu ina mai nātou tālsanga. O uma fo ina whaasala lau, whaatino tātou consultations, wha mole whaafso ta I mai le tātou New York, se I whaise tūlanga ina ia tongi mātu I tua tupe nei. Ma o le nei numera, ia e lalo mai lea o le lua se fulu I lātou, o lea lava ta oto o lātou tālsanga, o le mawhai o na maua le tātou mtanga luenga. I lātou e tu ina mai lātou tāsanga ina I whaapea o na whaatino o mamai tūlanga o pepa whaamaunia mamai ngā whaapea nā e tutongi nātu e tua. A mai ale tala whaatau o le tupe e le io o mai ia tātou e ona tāsanga nei ia o le e se tūlanga e le mawhai o na tongi nātu I tua. Ma o lea lai toe le leifo ile nei avanoa e toe vato e se whaamanatu ia mo I lātou ia o lo sila fia na tu ina mai tau tāsanga whaamole ia whaafso tai mai le tātou ofisa tūtonu ina ia whaatope tātou tāpenanga e tu ina atu lumtanga luenga o tupe. Se tala nā ia e lai titi lava pe lalo I fol se furu I lātou o lelo toi query mai le mtanga luenga o tupe a lai lo whaanga solo pe le tongi nātou tātou claims. Mo I lātou wa leva na tali ngā whaamole tala le avanoa whaafso tai mai le tātou ofisa tūtonu. Ia pēr sa te lenga le nā fui. Ia nei fui inga luenga tele pau le tūlanga o lo tau mawhai le tātou mtanga luenga tau alatu le ofisa tūtonu e whaamautu ia o company te tele nei e to aiva.
Ane tauna tu ina atu le pepa I le kabineta I whaamauni ai. Ia tau sanga nei matongi nā atu I tua. Ma le awatele. Tai mo le awanoa. Ia, sa. Ia, salora o whaafonga mai le tūlanga wai e le tātou ngaluenga I sa whata. Ia, so pose lilo le tūlanga le wai nei, ia ua maea o na whainga ngaluenga komiti le sa o atua I tua. Ia e whai tau mai le whai o tangata. Ia o le whainga la le numera na o whaatino le mātou ngaluenga. Ngor amatanga ia sa mawele numera valu afe iva se lau warsuma iva tangata ai peta ia ni ia o toe faithful le toe revise na numera ia la fa ingo tangata ia se fulu afe fa se lau lima se fulu mal fitu ia o le mera le ngaluenga sa fatino le nesi ngaluenga le tato committee sa fatino o le faia o memorandum of understandings MOU ona ese la fatino ingo le tato process le tato tupelea o le tupelea e alu tono le bank ia e mana mi le bank account ia mo mai le tupe ia o MOUs la ni ona ia tasi ia a inga vo ia te pio tameti pepe ia foi ana tangata ile ia ma se tu stupe e tu sala le MOU le e fai ia ona fai le memorandum of understanding e tasi tangata o se ainga ia na te sainias nisi tangata pe lima ono fitu looseful anga I tua looseful ia o ngaluenga tele la na lesa tau fai na fanga solo teimi nei ia o le kau fai foi le fa mala fa mautinoa verify ia tangata nei au fai au fia tono se memorandum of understanding ia o la fa inga la tato MOUs wa la fa inga MOUs na fatin develop mai le ngaluenga na tato committee e afe lua se lau lua suma lima mantua le umana uta ua tua fai nubela le sfulu afe mantup tangata ala fa inga la MOUs le umanga na develop mai tono le fa inga nei ia afe lua se lau lua suma lima o la fa inga MOUs wa uma ona saini wa uma lo na vai on fai volo le singa luenga verify matangata ni tono le MOU ia e iva se lau lima sfulu mat fitu ia MOUs na le mai ona saini o le fa inga lau MOUs o le amat no ave o le tato bank le tato Ministry of Finance e fitu se lau fast fu maleono ia la lau ave o le tato vai ngal tato Ministry of Finance o la tau e fa so ina mai le tupelea fitu se iva se lau lima sumal fitu MOUs o uma ona saini o le fa ingo MOUs mai le iva se lau lima fitu le lau mo moni o le mof fitu se lau fa so mo no longo inga le to isi MOUs la itia le to fa ile se matonga luenga le titi le tau fatino e fitu se lau fa so no la lau ave o le bank ia mo le matalona fatino ele la to inga luenga ele la la to process ona e tauna alu la ko audit ia me umana ale uta pina uma to ma to le information there pe ona ia ile fa tata noanga male verifying o tangata nei ia la la ave lo o le bank ia o te lo la po le ia no inga na that's over to male ono afi tangata lewa la tamaila nga vai for payment e mo la to selent il tono MOUs nei lo ave o ile tato Ministry of Finance over to mo no afi ia tangata o le afia tono MOUs nei la o mana la o avatu o tato Ministry of Finance ia o le ngalwenga na la o ile tato ngalwenga ia o lau fa solo le vetting process muliana tato Ministry of Finance ia ona lole tono accounts ia pela na ufta ua te mua awa afa pe lau MOU e se furu lima tangata lai tono lau MOU len saini wa pe o simi e se furu lima tangata o le account simi tasirua toru fa lima o le account la na number na simi la alwa tu umba ia le amount tangata ia se fulu lima
E tu sala pe o mena le te tauna wha mamala matu I au toa fionga. I le tō ai ngā tu stala. Ia me se fo I e o mawhai o na wha o na maua mai le tātou tatanoanga ni tai au. E pe o ngā luenga tele lava lana o le tau whai very whai umatangata nei. Ina umoi foi. O ni tātou toi pisa. Wha pe o wai pe o le tūlanga nā le hesa whai a ma le totoa. Le leia le whai ma le tilo iai ma toi siaki. Ia. Maua lo o whaamalia ina umale le processa tato malo whaamalia ina tangata nei le mei tutono le lisi lea saini role o le MOU ia ave role o le bank le Ministry of Finance ia mula nato ngā ruenga. Le tūranga le company e iwa. Le whape, le avera tu tārsanga. Le ale mau o lunga o taui e tārsanga ina e company ne e iwa, po ana e tari ia lau tau komiti fu I tāpenanga wa e tauna manino po o atonu me tō tino n whalenga ina company fu e le la tau. Ia ona avero le numo kapeneta. Ele mawhai ona o tu ina tu taitasi ia le awhainga o tārsanga company nei taitasi ia ai se tu whaatasi alo ia le taimi nei estimated taimi nei le finalizing tato le puti e la tala taitasi te si malivalu miliona tāna ia ai mea fuina tu langa iai ia wa le loss of revenue le si tu langa le tilo iai ia maulo ngā lue whaatasi ma le tato ofisa po o le tato vaenga le EPC e tau mawhai e verify. E me se lava tato taimi e au mai e fo I tato claims ina ia whapeona o ngā tasi ma le taimi sa whapeona tu la ina ia le nei whawhita auli. A o se tala na whataitai taimi nei ia e le finalizing le tato amount na. Ia tuara I le whase lau walus furu iwa ia tārsanga ia mo tau I o metotino. Desa au mai lau forsanga. O le atonu le whatautonga o le whase lau walsuri iwa na tofia wa household wa maua whamunianga. Nei. E tato households ia e tolu households o le query taimi nei. Ma le sfululua households o le fiu tau mawhai e contact. Lono winga la ia if is fully my households my le tolu se la uono sful ma le ono households le wa umana fa mania o le majority la way all Ministry of Finance wa uma fo na tongi le majority pe le tulanga na le tu ina to se famtalanga ai lava se ele imawala na tawi ai wa umana fa mania la na tatsanga le tala tato ofisa tu tonu ia fafso tai mai ai po ia se tu langa ia a ma to fa mau mangale ia to se la wono su maliono tato ainga households mai le na to se la wono su maliono to tolu tato households o le query mai le mtanga wengo tupe ia ma le sfuru lua le tau mawhai e contact e mai se tu langa sfam talanga ia a mai aloa le tau sanga fa tupe le mawalava se so tainga ia ona mai maufuela ia o le tūlanga wa ia tātou tāsanga no. Sira tu lai tō household a tonu wala tō a sesta ia sa whalenga ina le temine sa whale tonu ele ele tisi. So household o la tō aseta masangi ia tātou ainga e wha moe e tau singa o tātou ainga. Ia tūlanga fo ele ngau se se ingo tau maftanga ia mai tūlanga whapena. Tele o tātou pusa aisa na mai tau ina o loo na sa whapeon whaleanga ina. Sa alfo im whai o na sauno i eile a whionga tei whono. O tūlanga lawa whapena le na claim me tātou ainga. Na ave i fo ele priority ele tātou committee. Ina ia ave le wha mua i tātou aseta ia e wha ngā mo le tau singa ma le soifuanga o tātou ainga tei tas. E ese la mai tātou company. Le ale maua lunga le taui le maua e household. A le ale maua lalo. Pula au ni taui. E fua lava le tele o le taui. O le umwhaion wha amaunia i le taui sa whape. Pu le tausanga sa whapentu ina mai. Ia ai le mātou lava ia tilo ia. Ia o lana le ia tū langa o taui lana maua e tātou households.
Ia e ai fo ia isi sa whapea na le fia. Ia a le talasanga ia na tu ina mai mo se whataitainga. Ia pe na o se rice cooker, ia tūlanga o le tipoti wila mo se whataitainga. Ia na le pau fo e nau tūlanga e toi whatino ia i le assessment. Ia e pe la te leo nai tatou ainga i o tatou pusa isa whinga le tatia. Chest freezers, taunga tā. Ia o vaenga umana le sa whapea ma whai ona toi ave i le soswan. Le fio muria. O le ale whaavae na whaavae i lau tausa i li linga ina ia whaamaonia o le aseta lea na mafua na leanga o no o le moto le tise. Whaktai, ia. Masalo pe sa taimi e soswan mai fui ia le tai fono ia le tūlanga sa whaatino i le loilonga ai sa iai lava ia tātou wala fua. Sa whapeona tilo iai ia le tātou kumiti i le tūlanga leo le au mai ai tonu o tausanga. Mo a se tau whapeona whaaleanga ina a whapeo se ainga ia o tūlanga lava ia mo le soifuanga ma le tausinga o tātou ainga a vele whaamua. A whape mai o se TV ia e se fu i le tūlanga le tilo ia tātou komiti TV e le whapea la e le talia. Ia e pela i titi le tūlanga fu ina le se pasene o no tu iai. Ia a le tūlanga ia le whamauninga i totono le piliota sa mai fu iata sa au mai lato li city sa whapea fu ina whaatino tūlanga o le asia fui. Ia o le ia le komiti ia o le komiti lea ia tai fono ai le tātou mtanga luenga o ngaluenga tele le malo o lo ia le tātou EPC ia mtanga luenga o tupe ia le tātou Chamber of Commerce ia le tātou DMO lasa ia umai tu tino tala fiangai sa fiso soani uma i le whaatinonga o iloilonga o tātou tāsanga i ntu ina mai. Tai lua fionga mo le a whapula fwoi o tātou mta upu nei aso. Nei le mau e lo usui e alo fisiri whaamulmule tūlanga o le vaenga le mo sa whata whaamulmule. O le ase tūlanga na pe mawhaila vona whaamanino le tūlanga o tātou MOUs. Le tūlanga na saini ai a whai o a ue ona le account e alu umai e tupe alo a inga. Na o a ula le na saini le maalienga po le na amai umatanga tai e ala tu peo le au mai ton le account e saini i le marianga. Whamulmule. O le MOU o fodo o le MOU la pi o mea le uta ua tu le forsanga momua. E ala na whaile mea lea o le Memorandum of Understanding lea. Le saini i tangata i le o mai tangata ona a titilo e tō tele tangata i le eni la tō bank accounts. Ia ma tele foi pepe tele tamaiti e a foi o pela o tai tangata umala ia le sa foi sai te tolu le MOU le to tele tangata ia ai fa MOU individual ai a fa pe o ia la ia la bank account tele mana o e ro tu se sia o e foi le ia lo e fa la saini fa ia la e sa lo o e a foi ana pe o melene de umire tatu ngaluenga le fatino ono le verification na o mera ia tasi tangata e afu ina te e alu ai to tele tangata renga ke representing tangata ia fengo fia individual la wela account PSP ia ratu o pepa fa maunia ia saini ia fengo filolen alu ia fa maunia oi Fionga malo fsinu muli la whamulmule ia wa e pena mali e lau sononga e la wala to le tu fsili tūlanga o le whaatua i una mau o la tu seleni. Amatola se taimi whataita i whailea mo la taula ia wa i MOUs i a processa sumalia e tauna i sevanga taimi whailea e expecta la tu i tauna o tu aiwa mai ama maua la tu seleni whamulo fionga? ia sa o e pena o ta ua tu le ua ave me fifo me ino ta fitu se lau fast food ono lau ave o le nganga le foi se uma to i tanoa le fionga le tamata i ofisili o le tatou o le nganga ia tamu fai ia ta hai fo le umo uni o halu tu pea le tangata o alava nisi ngā luenga lai tau to i wha mautino ama le kako ua al me mautino ana le pe ona tau atu le ngā luenga le wina lau ave o more process le muli al tatou bank ia e au pe ona whailo atu e ia e mafuanga e rena tuai ona uma verify isi pe ona whai atu
o lau e le whainga lau awe, a e lau whainga le a tau mawhai, ia o le, e i le tutu unga le bank, a le ka le o mena ka ko maf, e mana o mia ia le bank statement. Ia, o le, e ala mana o mia le bank statement, o le na proof ai, o la e lau bank account, ko e lua, e proof ai, o la active le account. Mena e reina mana, wa le i fu ia nisi o lo whasea mai, o lau o watu mato bank account, a fu mo to fe mai e watu ia bank statements. Wa ele mena a whapeo a to se fia masina, o policies a fu ia a bank sako, ia tu le ia leilo account, au inactive. O le to pen whaonga, e nga waku tupe le penalu, e le pene pepen tala mele tu, pela mena la e mana o mai e ia le, ia te mana o mele mafua, le sina men to e fesiri mai a mātou i whaina i tangata. Ia watu se bank statement, ia ono le tūlanga na, ia e aso aso tuawhai malu puenga ono le tele o a fo i o mana o mea mana o mia inai, ai peo na o whai atoi, o le nganga lava i o tātou komiti. O tātou malo. Ia aua lava ni pe i whai, a whai tau te pisa muri foni, ni eni whawhisi, a ia lai titi aua ni i vesi le tātou, ia tātou, ia ono whaso ino le tātou tupe. Ia nera wa tau whai ia ki lia uma mea nei, ana watua a mailo malau se le. Lo lava le sa e lo fionga. Tu lava ia le fesili le i le tu malo sa fata. Le o manino le sia ia inga manino le o le bank o le ia le account le bank. Mfai ona tau fa manino te isi me lo fionga pe tau tala te isi mai po a ia vaenga mo mia o le mo mia ina ia provide me tangata fa mon mo. Ia. Le. Ia me muare mo mia lo pe fa nau pe ia me foi pe ia lo passport. O le si mea fo ile ia lo pe fai poipo pa o e fai poipo tulanga fo ie o le mea lava fo ile auna fa manino atu i fo ile te ufa pe tangata o le o la wei lo ai ti palota ma le o le ese fo ile le verification process o tato mea e na mia o mai nei mea e fa manino mai ia o le a me se fo le se tulanga fo ile o sui lo swafa ia tulanga na me se lava pe a vatulo passport e se lo ngoa ia vatulo pe fanau e se lo ngoa ia ma fo mai we fai pe mela na ne na mia le la fo ile family anga fai pe ponga ia e fai ane ona imena na vatu ai artele au tangata no i maua uma mea na e mai fa mau fa ta pena ai pa lo nga umile le ta ua to le mafuanga o le verification there ina ia multi no lava a lusa fu sa le mo yu lusa fu na sa uma So wala na le imawe le si le tolu se laulen ta wala fionga uman sainil MOU and if all le maf a fa pe ta si fa mo mo le o to te le awa pe o la mo fa mo mo ali ma fa pe fitu fa mo mo ye fi mo ya ni sina to ta si se mera to o le si a mele le tu ngata o mele bank statement on ai o la o la pe no fa to la ye le account ya le active le o mena le pi fa mo ni ai o ta sina me ai ya o si voi tangata ya o fa to mai me au pe o Fole o so le fia o fa pe o to o fa fia ma ia fa malu lua tua e tau ona mau me ia ona o le fa le ma fa mani no ngol ta to ngal le fa ti Fionga lo fisili mo le tulanga le sosoani le tise emfaina failo lo fionga le to sela mon tupu ma company le ola ma wa ye fa manuanga o savai uma polu il pol moto pole tato atano ato pena o polu fa mon Mana tua fo yo le tatou fa la le sa tu la imaina o polu. Ana ye fo ia na o vaenga o polu ia o le tulanga na le sa mata i tuina le leila ba ia le tatou EPC ia tulanga i tatou EPC so ele ila ni tatsanga mai sama. o le tolu na library mai le ma fo a ia fa mo ngai misi fa mo lo fio Ranga level verification le fo eta ua e la fionga ia fu ia tatou statements. Bank statements ia o tulanga ana o tatou bank statements ia wo ia fo tulanga wo tu ina mai fo ia se fina ngala fo ia tatou mtanga wenga o tu pepe saundua ia fu ia
a whaapea o lau bank statement o le po o tolu le ono masina ia o lo mo mia mai e le tātou mtanga luenga o tupe bank statement, an updated bank statement. E whaawhainga tā fo i o le tūlanga lea mana tua fo e tau whiunga e le isei se mana o e avesanga bank statement ia e sila isei. You know, this is personal information, your financial details. E lava la tūlanga fo i lo mātou ngā lue ai. E ia vai ngā le bank statement e au mai ai na le pito i lunga o le tātou bank statement. E whaamau tinoa mai ai o le e onga le bank statement o lo active le bank statement. Ia au nisi ana o tūlanga o mana onga o lo tuina mai ia e tā wana watu le full statement. Ia i fo i taimi ia sa no fo i fui i le tūlanga fo i le ngadwenga i sa fata. Mātou te toi tau mawhai ai fo i tua i tātou nuu mafio anga nei tono le tū malu. O no tūlanga i o bank statements o nai mo mia. So o le tūlanga la pena sa no i o vaenga na tā ua le te ma IDs. Ia e tātou IDs ia wa pefo na sa no fo i fui wai tu sa lava ia tūlanga fo i a requirements ha. Ele ese ngo swafa. Ia man tua foi la au mai le swafa matai. Ia e mai si fa mau ngai fa nga swafa matai. Ia ala sa ulo swafa na au mai ai tonu tal sanga pole MOU mo sfata ina. Ele o fa nga pe ese si swafa matai ia o nga wenga la vai tau mafai o elea. Ia e moni ma fa mauni tu langa o tātou pepa ia wha mauni ai, ia peona tu ina mai ai, ia swafa fo i o e mōle i lalo tātou energy crisis i claim sa pena fo i sa whata. Ia, whamaloa tilo sunga nei vahenga o le aso. Ia, o la fasili o le tūlanga lea i le tupe lea mo le taui o le i tuai sa whata. O ngā whatia e le tupe lea o na tongi uma ia i lātou nei e silia man se fulu a whepeo na iai ia e le whainu mera leo tangata atua e se mai ma le fitu se lau leo wha mua. Ia, o le ngawhatia. Le ngawhatia wai, o le mena nei kusana o a mailo le tupe. Ia mato ngā lulu e lo le, o le amount lea, ia mato kisiro lo le vaenga o le amount i la wha ingo tangata. Le mena o le whainga na le wha tino e ngā. Si tulanga taui lea i a fulingoa, i mea na wha lenga ina i le pawa. E to tongi sao le tupe pe toi wha fo i lava le i le oloa lea po le asita tangata lea sa wha lenga ina wha mole. Longi le tupe. Ana whaktai o la pisiri mua. Fisaswani le tise. Taluai ona le sa o ye filo inga mua la wafionga ye a inga fo ye le sa a me la tau talo sanga ai le i o tultou il tau komiti. O le asa tau langa wa ye ona le whalonga atu e umalal tanal tupila nei ngatalo i la venga tu el fisaswani. O le taini nei o lea lo o ave ale wha mua i tātou talo sanga ye au mai. O lo ta oto fo ile ngai luenga e toi ilo ma toi tilo. Ia le tātou komiti, po le tātou ofisa tūtonu fo ile tūlanga na tūla i mai na le mawhai ai. O na maua ia te leo tātsanga peo na au mai ai fo inisi o tātou i tū malo. E le o mawhai o na wha maungia ni tātou ofisa tūtonu le taimi nei. Ma e le fo ise taimi i le taimi nei, e mawhai ai o na toi wha atino sei si su enga. Pau le tūlanga lo ave le wha mua se i tutongi uma tātou tānsanga i o mai a wha maungia. O no le te le fo i o ngā luenga o lo ta mawhai e tau na wha atino. O le process, ia lo ta oto pea le sina ngā luenga o le a wha peo na tilo o le tātou komiti, a le tātou ofisa tūtonu. E wha atino se suenga, ia peo le a le tūlanga nā leo na le maua tātou forms nei. Sa wha atino le tūlanga ina ia whaingo fia le malu le atunu ona au mai tono la tau tāsanga. Ia peita ia ne ia se toi tangtanga i pēr komiti nisi o vaenga i tauna toi whaalea. Ina ia awane i toi tūla i mai se whaafitari whaapēr lumina. Tai, la fasili fa me mo sa fata. Walu wa feiva se lau walu sfulu iwa numero mo molina ta. Ai te ufa ati noi fōri si o tau ilo longa wasili ala se fulu wafi. O fesa o ile se numero fa o popo fa manmol.
Yeah, salo so soani atu le tūlanga lea. O le tatou verification survey sa whapeon whatinoina, peon sau no i eilea fionga le taitaifono. Lea sa o aitua ia tatou au whaingal bengal malo. Ia mai o atu le sifuru wha tatou team sa whapeon whatino. Ia o le tau mawhai lea ngā lulue whatasi manu umawhio anga e whamautu. Sa ngā lulue whatasi fo i manu umawhio anga. Pule ngā li imwhai pule ia ele ngatai lea ia o tatou pule nu. Masui o tamaitai. Ia le fo isa whaatino fo i le sa iele system sa whaatino e whai le tatou survey lea ia o le tatou sao tālua lea le tatou ofisa ia o whainumera ma whaamaumaunga po tatou Bureau of Statistics. Lea lawa mai ana whaatino ina ua whaatino le whaatini ina o tatou MOUs na tūla i mai ai ia nisi foi ele i mawhai o na iai to tonu le system. Lana maua whaamaumaunga lana whapeana sa mawhaio na awai mai e restala. Ia o le tatou system na lea sa le mawhaio na capture ai si tatou numbers ia pa la sa mawhaio na verify. I tatou, there was physical evidence I tatou forms ma pepa sa whapeana whaatinoina. Lea lana to e whai ele reconciliation. Ia a le tatou committee, ia matoe ilo ele tūlanga o le tatou system. Lea lawa whaamautu mai nei, ia le tatou numera na, ia e awhi whase lau montu. O le numera la na, le whaatino ele ngai luenga taimi nei, I tatou MOU sia. Ito Merla finalize fa mun mo lava. La se fa te ingo stu pes tanga te to tasio de amau. I nei o lo whaatino lava le tatou tawi I le awhi se lau tā la I le tangata I to tas. Presine tu ava ko le no mane pa no tale kite sa pa. Ale fa no tu yo lo afele mai I MOU e fitse lau fast food wono lewa la tongi e tupe e ono I se tūlanga fo le tau fia I le ave o tawine ia e re o le teime whai e whainga palota. Te pefe o le tau fitu pe o le poloketi miliona le teime fo ele ta au loma le palota ia au kusa. Aptai, o mātu ngā luenga mātu komiti mau te re mawhauwhau nā mea o palota. O mea na e mawhauwhau I eilwa ngā tui a whelolo I taile OEC. O mātu le whaatino al mātu numera fo ele e le mātu ngā luenga e o lai utari ngā tangata. Ma he alo le mātu ngā luenga. I mwha halu lo le mātu se ele. Ile awa le sa amata ana ta pena lau tau komiti mo le tau I le 10 miliona sa fata. Ia sa fola o le si masina tauna umaua maua. O le si masina tauna maua ai le maua. Ia le la o atua ia I ulai o le fato a tau wata mai. O le wa amata na talia ia tau sanga fo ine ia le tanga rengo tupe ma amata lona tong. Lona winga ile I maua la se tupe se tangata e to tasi. O lai e ilana te unga tupe le alena tupe ile tauina. Maua, e mo se tupe. O pena wha manino atu, e tu se ia o le mawhauwhauna na iai le taimi nā whapea ai e whengofie o na file verification o ta uatu. Ia a rewa mai nei tonu pepa mwhampe o na saunoa ia le ala saunoa. Ia sauringo I le sau e alu le stala e seringo a loto mele ID e seringo la sau o mea umalawa nā le tamo wha ia wha akilia ma wha sao leilau saunoanga kalman mana o le sa wha atu le la al ia le o mea temi nei e le I ia ale nganga na na ufionga mafuanga wa leo na tu e se foi la taita mafofona ia e se foi la maingo le realistic le termina fatino ole me o tele io lave ma me te tau ona fa manino le O no winga mo le fa no fungo fie ina fo fina ngalo le tu malo a mi se ainga o la il tupe wa va ia tu fo fina ngalo isi le fa li mai wo ai longo bo ese tupe ai wa alu le tupe es fu miliona e sisi mea fu tu aina bau alu no winga o la ia le tupe. La il tupe o le mea manino lava na ia na o tele o kelo whalango longo o nisi na me mautinoa lava la ile tupe o le nga umanga appropriate kongor kako budget. Ia e la ua iai umalonga whaitoro budget I o le tulafono ua. E sa ona alu sisi mea o la ui tonu o le peona iai. La ile tatou se le, la ufio.
Ia, anga ai le matau pua sa fata. E se fulu afe fasa lau 5 tangata le a fie kongol compensation initiative lea. Pa man mole e ini pisi nisi o a fie tonu le whainu mera lea. Pe to fia fo i whaman mole. Ma e fia fo i le compensation eligible i lato. Ia, e whahana i pisinisi le o mawhau tatou komiti e awe e le whamanianga. Manei vanga wei whai tourist. E to be confirmed la to ona ese la le whainga o le mea vanga lea. O le whainga o le competition vanga lea. E le va i lato i se tupe. A le la awe o i le kaku vanga le STA. E manager ko i le whaatino po le winga la ufa mtalanga ye pe fo yo tulanga le kilenga i kako nga ia tupe kako donas ia o mea la fi fa le yo la o ati nai ia na saule mai la invoice ia na pe mai la ia le ai fa ti noi le e se la finga le compensation al vanga na Se oficina to pele compensation foi le possível. Olha, eu vou ter esse vídeo na ia ya le umo fai lo el malo y así no la se tu la isi ya o se umo la wa ai manino le disi e isi fa tata no ngale sa ni al tato committee tato malo ia pe fo e malo ni se se tu pele for more compensation así Pea se vai mea le 5 miliona. 1, 2 to be confirmed. Approximate around 4 point something million. por tu pele na medicina por tu vaquita O tupe mai fafu. Le sau fisid mun muli se le mata o plo le sa. O ye ni sifata no to fai le isenga yo inga fai le va. E pe o to so sani fo i malo New Zealand. O le sa ta o e sui pal mi e te solo. E full family ona tupe le to e ave. Pe la ni sifata no o la i fata tananga o te minene o tau i maina le report le rec report wai o le la e loma na mātou fata tananga ia sa tu ai fai sa tam fai le turva su taru ai al pisi tele o le sa ese de mesa ia pe fo ma o mana san no ia telis committee o tato malole na fi te mit pisi de o matu ia fa pe fo tato office o tupe ai ala e we o fifa tino le ina fa tata no ngale mo le sia tato la sanga lua o tato ia o na la fa tata no ngale wa le mo report ia e fa i lore fa unga al tato malo ia e pe o le ngalwenga ia committee na o le fa mala maina ma ave fa utua ile il tato malo tu sai fam talanga report i e fai asi technical le report ia al fai unga ia po le tulanga le meo ia le va ia le mela na fai ia le va il tato malo i lunga le level na ia mal malo ni sil malo fa che le mo fa tenia manato le no le tu ina to la la ma malo faftai ia tu le tato senga tu stala ia la ufionga ngal mana mal tu fasenga faftai lava mole ni ava noa o mpai ona tato whenua i ama tato mafuta le nei aso ia ma pe ona tato fasoa ia avatu amai ia e maua le ia fa maubonga ia fa matalanga ave si o tato atunu ele tu lalo inga lau tu ngā luenga ta ua tele ia le nganga fu na le tato malo ma tato komiti ina ia watu fa maunga moni ia mtal fenga ia wa fa ngo fi ino lau tu ngā luenga me nai moni toi fa ta tele ia mo le tato maftanga ma tato felo inga nei aso ia te lo to e fa sa tato felo inga wa le umana ia le moto le ala san no tato te mafutai ma tato fa la lave o ele mele fi o pesta ngai fesinga pisi na ia e mana ia le potu nei a MNRE ia mo nisi a tato fa tata no ngala tamai ala nganga na fa ftai tele lava mo le tato fa tata no ngala nei aso manu ia ngaluenga toi
Natural Samoa water, the taste of nature.